Danas je 19.8.2024. Razlog zbog kojeg smo ovdje su ove Varo tablet ili BioVet pogače protiv varoje. Nakon 6 dana pčele su je kompletno skoro pojele. Bila je skoro bih rekao 40% veća, a ovo su standardne pogače koje smo stavili u isto vrijeme. Što hoću naglasiti, ove pogače jako dobro skidaju varoju. Radili smo test, skinule su na jednoj košnici preko 700 varoja, te smo ponovili i drugi put nakon nekoliko dana su ponovo skinule još 200 varoja. Znači, BioVet tablet je definitivno pobjednik u skidanju varoja u odnosu na sve ostale preparate, Herbastrip, Superstrip, pa čak i u odnosu na BioVit Clean. Evo, to je naše iskustvo. Kolege nam javljaju također da varoja odlično pada. To je to. Hvala vam na pažnji i medno, kolege. Evo, otvorili smo još jednu košnicu da provjerimo kako je tu stanje. Također su je pčele skoro više od pola bih rekao pojele. BioVet, Varo tablet po meni odlično odrađuju posao. 19.8. evo, otvorili smo i treću pogaču. Nakon 5 dana pčele su, rekao bih, potamanile skoro 3 pogače, ali to nije naš razlog. Naš razlog je Varo tablet ili BioVet. Evo, i tu se vidi da su pčele pojele, rekao bih, pola BioVet Varo tablet pogače protiv varoje. Mislim da video i slika govore više od 1000 riječi. Mi smo jako zadovoljni sa učinkom, a vidim i da se i pčelama sviđa. Dodat ćemo još jednu pogaču i to je to. Medno, kolege.